Ti gamido sipolay ataw. Rakwa fatfatek ikasyam na. Man maa panguren at sing na ni amata dutuam. Dum kadangwo katwa tuntunan no raralayan da ni amata duto. Akano ni patnek dano tao fari raralayan da niya. So nitnek na ranano akmi sarwap ananaten da fari panaralayan. Man mas pangando sarad naam ipan sida may nakamaafagay. Yanano pirirang puana kano akakanan akano ni patanang daji amata duto apang. Upiyawan no man mas pangana kano katangkid na fariam may lakay po ni piyawada siya. Upiyawan da siya no may lakay bam ni manok dua na faray. Amyendang so asle banda so marang noa aneng. Panen lebanam fay akmani kolit. Amyen padangam may kafarayan so fay kafangan. Makunukundo dangam tago fay yanan no mana kano ni tumyok sisikod ni yaduna kano fatwa ad kitano nanauna ni amata duto ni taidna di Moisa. Uti nga to no kafanganam amyendang so akmitinsi nyamawag no ufay ngarananda keloping. Pipi pangayano nangam payedidan na ni amata duto. Panyid no keloping uryam mafuray. Umbun-bundo pangapangayan daso ralano kaglinga kano bakara ifunas so raraten no tao. Makakadira na farayam yito may mina ipansi si chay kwaya. Katwatuntunan no makakadira farayam mangdi siya so arawo mapatanatan so nakama mangidosad no man mas pangana faria mapatanang so nakamdaji amata duto. Panyisiringan no mapatanatan so nakamam no sumdep do katangkid na fariam abo ikararawan na ipisado kasakawan sumdep. No sumdepam mangapso lalano kagyinga kano bakara patanang na ifunas na so munganidya raratenak. Kano jida nyingong yud raraten dano matsikidyan atawo. Katwatuntunan no raralayan ni amata dutuam seriu mapananawnya. Tano jaban niya so akman susanga adan raralayan ni amata dutuam. Masya to kato ngunungan dyan no tao so kangido tangay ni amata duto. Pipi pangayan no yanyi malafatta makakadiya fariuriam ipakata ng tado kajina makanatan no patanang da kagyinga kano bakaji amata dutowa ifunaso raratan no tao. Tado jina panyi mapatwawi ni amata duto so api-api pa kano adana pangurayan at siringam mamimin pa wuria umagardo isisirawat akano isufwa akanan. Yarananyi makaranir si Kristoa ni mangamana yama panapjatan ji amata duto. Yama ino faywa pangurayan siring nanyi amata duto. Suna ikapia-pia pa kano adana pangurayan siring. So yanarana iyendo tingato ni Yeso. Ta apia-pia wuria kano nyamawag no tao do tiram panaralayan. Si Yes Kristo jira na mapaluluso ralano kaginga kano baka. Ta minatuna rana patanangawo ralana ipataradang nadyatan do tingato. Amu akmar na siyang fariyam ipisa mapatanang nyatana kakafos na rana mangido kaidano karawan. No si saboy no tao no ni katawaman no ni temtem afono bakaranum kapasaboy da jiraso ralano kaginga kano bakado ipansida akmay makanyodo iwawalam daam to da fugara na sira. Kakwakwan na no ralano
kaginga kano baka ipansida makafugaso ni karatanda. Iman ngura na uyuyat no rala ni Kristo. Ta nyuyatano seria mapatanang so abuso karatana kataw-taw na di amataduto. Yabu ka jina arawaran pa makafunas so marahot do unong nagtaa umbali na so malas isisirawata. Nusi manuyungu kakmanta sangam manuyung ta panganan na ni amataduto do farina. So ikanuyung ni Kristo ya tumalamurong no fayuwa pangurayan ching na ni amataduto sumidung so ni pamnekan na tao umangapso nakam na jira. So na ikanuyung ni Kristo ni umagang sirado raratanda yung unut do man mapangurayan ching ni tayid na di Moisa ni amataduto. Ni tayid no tuda jawakwak ataw chiring nam pangurayan dawuri chiring na no mawakwak rana. Ta no mafie pataw katayid na so chiring nam abo pipi pangayan no chiring na. Tano si mawakwak rana tumayid so chiring nam pangurayan da na chiring nitayid na jira. Akman siyang ni manmana pangurayan chiring na ni amataduto no kakwa. Tano abu rala amfuyoga patanang di amatadutuam abu uyuyat no adan pangurayan chiring na ni amataduto. Unay manmana ipilimuwang ni Moisa iwawalam ni amataduto do aruwatawa kapangap naranaso ralano baka kano kagling para furendo ranam kapangap naranaso akmay fangkuruwa milakayab pinabadbaddo akmay kamanakawi kasaboy na so aruwatawa kano fakong adketano nanawani amataduto. Manyiringam ralaranayam yung kadnani amataduto mansininyowa umangapso pangurayan chiring na. Akman rang si Moisa mapasabi so ralado akmi sarwap panaralayanda kano makakari amiendo sad na ipanaralida. Tuda mangura iwawalam da sumaboy no ralaso makakari ipanaralida. No abu ralam jafu na so raratan. Kakwakwan no panaralendo tirama yaw minara siya do tingatawa yamangapso ralano kaglingak kano bakara ipan fugaso tao. Ni mangunara nao panaralendo tingato. Yabu kaji nakdagdagan pano ralani Yes Kristo do tingato ipan fuganaso tao ni amatadutowa. Yanyi sumdap si Yesu do nyamawag no tao akmi sarwap panaralayan. Tao nyamawag no tawam yimingong yudure. Si Kristo ranam yarana miendo tingatawa mapasya sinyatendo tangay ni amataduto. Panyasingan no mapatanatanang so nakamno tao do yotayam mangdiso awawan kapatanang daso ralano kaglinga kano bakado ni manukduan na fangay. Si Kristo ranam ipisa mapatanang so kataw-taw na ifunas na so raratan no tao. Unay tsak man siyang ni Yesu yarana di fang-fangun so iwawalam no tao do yotay mapatanang so ralaam narana ni patanang kataw-taw na abu so raratan ifugana so raratan no tao. Suna ikaipisa ni Yesu mangi mawakwak niya na katunarana miyonungan mafunas rana no raratanta. Mamiminuwo tawa ipisa mawakwak. Amno mawakwak tawam pachicina ni amataduto. Yakman siyang si Kristo ipisa mapatanang so kataw-taw na ifunas na so raratan no aruwa tao. So ikipisa na pa maido tirang. Baga na raratan farin na. Ta manginaapin sila mampanala siya tao.